Maayong buntag Bohol ug sa ato mga kadugong bulanon sa tibuok kalibutan. Maayong gabi, maayong hapon, maayong kadlawon, maayong buntag kanitong tanan. Welcome na sa bagong episode sa Kalamay Express. Kaninyong host Rex Alba. Kumusta? Yeah. Pasaylon mga igsuon kay ni ata karon sa usa ka function pero maayong buntag kanato Bohol and Pilipinas. I'm not sure og madungog ba ko og sakto. Pero bahala na ka unsa ni ata karon and behalf ni Atoy Toralba nga nasayod ta na busy ka ayon ni anasad ang Kalamay Express for another meaningful and product and kanang substantive na topic atong pagdiskusyon. Di ba Rex? Yes, and karon gabi una murag gat multitask ta karon kay ako'y technical karon kay atong director na sa Pilipinas may biyahe karon adlaw. So welcome ato mga viewers na sila Cubs Melody, na sila Alexander Romulo, si Sir Ricky Naasad, may gabi DDS Bohol ug si Charlie Paul Banawag. Murag daghan kay gapaabot 40 na kabuk ang gapaabot nga viewers karon nga tagasugod. So yeah, syempre nasayod man taon sa kaimportante ang water issue dili lang para sa usa ka lungsod kundi para sa tibuok Bohol and of course tibuok kalibutan. Dagang kayong technicalities na makiksunan. So, we would like to ask everybody na open mind, open ears. Let's hear it from both sides. Kay ang tuyo diri sa Kalamay Express, mga kaiksuunan, is to really present you the both sides and the truth from both sides. So, kita na enjoy mo decipher unsa man jud ang angay natong tuuhan. Yes, may buntag sa mga taga-Balilihan. Na si Pau ang buhot, napod sila Lumil Cagas, Richel Tispo, may gabi si Lems Mactown, Glenn Lusa, Franco Gal, salamat kayo. So, kanang pag nanap atong duha ka guest, kompleto na kita. Kompleto na kita. Good morning, Sir Sunny, napod si Ma'am Greta Tipon sa Chicago, mga Tipon family diha sa Chicago sila tatay na happy birthday nanay Nati. Si Tata Gilbert na po diya, si Victoria Sinik o si Ma'am Greta. All right, Yes, thank you kaayo again. Ingon happy birthday so mo happy birthday na lang sa tas ato ang mga kadugo, of course, ang si London ang among kamanghuran sa Nunag family nagsaulog sa iyang ikalima ka tuig karon. And then of course kang Bing Makaresa bana sa ako ang igagaw. And yes, happy birthday kaninyong tanan. Kay Ate Mayor Puresa Chato, happy birthday. And of course, akong suod kayo nga higala si Colin Palog Migrinyo. Happy birthday kaninyong tanan. All right. So, natay ang dili nato dugayon ni kay medyo nadilatar tagamay no kay natay technical nga na sa gubang gayna na si kuan. Napod si Mel Jobs, Batsoy Alba na namina baka. Tapos Bands 2. All right. So, ato na nga isakang atong first guest karong gabi una. Go ahead. Okay. So ang atong first guest bali atong gihimo is duha sila ka buok pero wala di nato dunganon unlike sa atong mga previous nga episodes nga atong gidungan kay gusto na to tagaan sila enough time nga ma-discuss ilang point kay usahay bitaw kung idungan mo sapaw-sapaw bitaw. So karon buntaga tagaan tog higayon una ang spokesperson sa Richley Corporation nga medyo kuani kanang gabagan ni issue karon sa Bohol ang tubig no, panubig. So walain kundi ang ilang spokesperson sa Richley si Mr. Erastus. May buntag Sir RD. May buntag sa kanimo Sir Rex and Ma'am May. May buntag kanimo Sir. Mayong buntag day udto dire nya diha gabi naman no. Gabi dire. Yeah, that's good nga mayo ning nag-guesta ninyo kay ang inyong mga pangutana sa mga tao sa atong maistorya ug unsay atong mga kahimtang diri sa Richley karon sa Bohol. Yes sir, kay murag nagbaga kayo nga hisgutan na dihanon nya daghan pa kay mga pangutana nga di matubag even though nga magsik na part 3 na nato di gihapon nato matubag tanan nga mga pangutana kay lain-lain nga mga issue nga
daghan man po mga right jud sa sikal laing panig unya lagi po sila yung mga corresponding nga mga punto. So Oh, ah, nindot ni mo bitaw nalipay ko na pa yung pagkalamay express kay ang tungod sa Kalamay Express naabot na sa Amerika nga atong kalamay. Pero nakasugod pa sa US ang kuan. Pero sa atong paghinisgot-hisgot na lipay mi nga kamo dinha sa US or sa uban pandapit sa kalibutan interesado gyapon gihapon sa panghitabo ug sa mga kalihukan nato diri sa Bohol, yes sir. particularly dinhi nako. Oh. Yes, sir. Sa So, mga kaigsuunan, before ta magpadayon, pwede pa ninyo i-share ang atong link aron dili nato mahikawan sa impormasyon, sa facts o sa mga uban pa nato mga mahibaluan karong gabi una or karong adlaw. Okay. So sir, I guess the first one would be kung Matyan ano ko. na tayo Murag wa kabayad kuryente niya akong suga. mao bitaw. Go ahead. So sir, ang mga namati karon na aduna naman tay mga kasayuran, mga foundational information bahin sa standpoint ng Richly and standpoint sa mga kanang dili anti-Richly kundi kanang LGUs. yeah. Dili na nato na kay wa maingon nato og natay antay tanan ini Yeah, kay kini yeah. ato we Yeah, are murag going nagkuan the lang. same direction. Ang That is atong correct. direction Murag ang is ato nakitaan going parehas og destinasyon murag ang atong gihisgutan ani is ang paagi sa pangadto no. So sir, kanang unsa man gyud ang three main things na aduna kay tulo ka mo sa pinaka-importante nga butang nga ipahibaw sa katawhan mahitungod sa water issue nato karon. Unsa man gyud na sila? Okay. Ako yung butang first place ang ako sang tanaw ninyo nga actually why conflict. Mga ingon mag yung mga tao nga naay conflict. There is no conflict. It's just a matter of linking each other ug asa ang atong common ground. Okay. One thing that is sure is that this is the stand of Richley in connection with Balilihan and Sevilla. The stand of Richley is that Sevilla and Balilihan first, if we talk about it, because this is the main thing that the issue is to give water to Balilihan residents. Okay. In the whole property of LGU of Balilihan, Richley is always ready to give its water rights. Let Balilihan LGU use its water rights. So there is no conflict. Anytime they could use it for free and no limit of time. We will not say 5 years, 10 years. There's no limit. And there is no fee for Balilihan LGU to use its water rights permit, which is already approved by the MWRB. So, First, in this regard, Sir Rex, we are not making an issue of giving or Balilihan getting water through Richley's water rights approval of NWRB. So, if you see there, if you look at that, there is no conflict at all. Anytime, Balilihan LGU will ask, okay, Richley, can we use your water rights? They don't even have to ask because publicly we announced it already that they can use the water rights of Richley for free, no fees, and no limit. The only contention that we have is that this is intended for Balilihan residents. so mo na And it's- ang inyong sir nga Oh. kung mo-provide mo sa ilang murag mo giveaway mo sa inyong rights o mapahuam sa inyong rights nga ipagamit ang inyong kining approval, dapat limited ra sa Balilihan ang isupplyan sa tubig. Yes. Dili na But- mo gawas sa lain nga mga lungsod. Yes, because that is intended only. Because the Balilihan needs water. It's Okay. not, if you look at the background, Richley we have enough
water right now to supply Cortes, Tagbilaran, Baclayon, Dawis, and Panglao. Okay. Those are the main that we have already pipes that's been distributed to residents. So there is enough or more than enough water to supply that. But remember, when during the time that Odette hits Bohol, there was an interruption. Okay. If we had a water WTP, which is the water treatment plant in Balilihan, we could have supplied the same. There is no interruption because there is the flow now from Cortes and from Balilihan. So Richley is looking at the big picture. We would like to supply, because right now, please take note that Richley is the only water corporation that is supplying a potable water to the residents of Tagbilaran, residents of Baclayon, residents of Dawis and Panglao, and Cortes. I think No other company is supplying a potable water. That's why we're so happy and so glad. And I'm very interested that to somebody to say that you are not the only one. Yes, our competition is the refilling station because they are the only one also supplying a potable water. okay. Now, Naa siguro gamay confusion sir kay amo nang oh, ipangutanan ni Mayor Chato atong last nga gigest na to siya nga kung pwede ba nga yes, mo-supply ang Richly sa Balilihan. So murag ang iyahang pasabot is di siya kung mo-supply magani mo sa Balilihan, gusto po siya nga ang mo-invest sa mga pag-lay sa mga pipes, mga digging would be coming from Richly, dili lang sa mga existing nga mga tubo sa Balilihan. Pero I'm not sure if ningabot na sa lamisa sa tong mayor o sa LGU sa Balilihan nga pwede day ang rights ra sa kining yes. sa kining Nindot, sa river. Nindot, sir. I'm very happy nga imong gi-clarify na. Because Richly, as of now, if you ask Richly, we will not intervene with the distribution of water in Balilihan. Kaya nga naman, they have already existing pipes, Yes. existing system that can supply to the residents. Now, all they need right now in Balilihan, I'm just so sorry that Balilihan doesn't have a potable water. Why? Because when you get water from Bugwak Spring, it did not pass the clean water requirement from NWRB because it did not pass through a water treatment. Pero Now, nasa lagi pagawa nasa lagi sulti si Mayor Presa Chato last time nga naa daw sila correct me if I'm wrong, Vice Mayor Tricia, nasa like 15-year na master plan. So yes, I'm not sure if the water treatment nindot, nindot would be na. part of the later phase of that master plan. Yes, but shall I say, nanuhuwaton pa nato ng 15 years, and then there is no water in Balilihan to wait it for 15 years. Okay. There is already a water. In fact, nagsige na sila draw of water from Bugwak Spring. Okay. Because this is where the problem lies, in Bugwak Spring in Sibilia. Okay. I heard that there is a water in Bugwak Spring and it's been suctioned to distribute water to Hanopol itself. Just the one. It's been existing right now. They're supplying. Okay. And then Richley is saying that we have a water rights in Balilihan. The water rights is practically from Balilihan that you are going to extract the water. Now, if there was any confusion, the confusion only is that there is no structure of Richley right now in Balilihan. There is no structure of Richley in Bugwak Spring in Sibilia because, as I said, that is a reserved water for Richley
in time, in the future, that they will use it for Tagbilaran and the rest where Richly is supplying a surface water. Because even right now, there is a resolution that already prohibits issuance of new water permits for digging, for drilling in Okay. Tagbilaran, Panglao, Dawis, and Cortes, and also in Baclayon. So that means that NWRB is only, or if you are a distributor of water, you're only allowed to put a new structure, but it should be from surface water. And I'm happy to say that we have already a second WTP that will be made in Cortes, which is located in Lourdes, Cortes, Bohol. And Can this you is again WTP means water treatment plant, right? water treatment plant. Okay. And that will be distributed again, a backup again, that will give water to 7 barangays in Cortes. Oh, wow. All now, yes. So everybody in Cortes will be happy that they will have a potable water very soon. And How the how next hard slide, is it, how hard is it, sir, na ano mga bureaucracies nga inyong naagian pag kay kamo man ang first nga supplier of water sa Bohol nga ang source is surface water, di ba? yes, So Richly has the first how water hard is treatment. how hard is the Hello. Nindot, Sorry, nindot ng kanang panguta si Rex. so madungog how ako, hard is Rex. it, sir? Go ahead. If Madungog you're ko, Rex. talking, Sorry, pasaylon kay kuan. Okay ra? if you're talking about how difficult to get a water permit or the process in order for Richly to start, it took us years. It took Richly years to finally make a water plant, water treatment plant, and distribute it to Cortes, Baclayon, Tagbilaran, Dawis, and Panglao. Years. And just imagine, it took us years to get that thing. Because if you remember, you have, Chato was the governor then, that he was so glad that Richly finally had this water treatment plant that is going to give the towns in the towns nearby Tagbilaran and Tagbilaran itself, the first one to give them a potable water. Just for the permit, it took us more than 8 months to get the water treatment that finally was signed by Governor Chato upon intervention of so many requirements that Richly was so happy to comply. Okay. Remember, Richly doesn't operate anything without proper compliance of the government required and the local government required papers that should be accomplished by Richly. So, in this regard, napoy argument si Mayor Chato last time nga ang prices sa Richly murarag ka nang kumugamit mo sa ilang pipe, murarag gamit mo niya man murag palit sila sa inyong tubig ra noon nga ilahang piping gamit niya ilahang mga constituents ang mag-suffer sa pricing kasi I'm not sure if it's how accurate is it. How accurate is it? Yeah. Kana, So murag what yes, ma'am, May. Go ahead. Go ahead, yeah. Now, sir, murag ang issue magudani is dili na sa between parties, no? Sa mga katawhan. Yes. Okay. Water industry should be provided for by the authorities, di ba? So, I think ang issue is, Yes. usahan nato pagpasiguro sa Richly, okay? A safety is good, portable water, pero yung accessibility, can the people afford? And kinsa po'y uba na, usa pa'y ubang financial burdens ana nga mahitabo sa mga tao. I'm sorry. Murag explain man ko to the last time na murag mo pilo-pilo ang presyo sa tubig na ika-afford na mapalit sa katawhan. So ang ilang giingon na naman galing dili kabayad sa 8 pesos per cubic, how much more kung 30 or something like that. So unsa may ato ang lami kayo na ang pangutanahan.
there is ang dili lang kapataka ang Richley og hatag og prices without approval of NWRB, because that's the governing body that govern on the water, plus the including prices, not only the type of water that should be delivered to the people. Now, nindot ng pangutanaha nga unsa may maayo nga presyo kay karon taas gani ning atong presyo. Remember, ang Balilihan is getting water from Bugwak Spring in Sevilla. Now, if you are getting your water right now direct from the ground, like drilling, kay namagoy uban sa Balilihan karon is through drilling gihapon ang Oh. ilang distribution. That is fine, but remember, that is not a guaranteed potable water. Okay. That is not something that people are, happy to drink and happy to use. Why? Because there are still contaminants in the water that cannot be killed by the, what we call, just to kill the bacteria, which is the, ang ibutan nato sa tubig nga, what you call this, mawako usahay ining ko nato. There, it's fine to have it or have it boiled. Munay ilang gisilbi nga giingon nga ipaboil lang. Pero ang contaminants, the TDS, you cannot get, and that's where you get too many people, and the intrusion also of salty water, which is causing the Buholanos a problem in their kidney. Okay. That's So, one of the problems. Well, Yes, ako yes, Sir Rex. ako tanay pangutanan nimo kay ako nagipangutanan ni Mayor Chato atong 2 weeks ago regarding sa unsa man ang mga kay kani si Sir Ricky maniki muram iyaman po ni advocacy. Malangit. Yes, we remember that. Iyan ang Si Ricky Malangit iyan ang gi-expose is ka one. iyan ang Mhm. gi-expose kay daghana ang mga kidney patients na sa Bohol tungod sa panubig, and we are very surprised because I don't know kung asa ang mga studies ang nagikan, if there's such an agency nga nag-conduct og study nga tubig bigit ang hinumdan or other aspects. It's a fact that salt is one of the causes that of a kidney problem, kidney stones. Now, Mr. Ricky Mananggit was one of those asking Richley to provide water to Balilihan because of the problem in Balilihan that they do not have a potable water. Now, I like the question of Mamay Nanak regarding the price. Okay. Now, there is a price control. If you have a water that is not go through the proper or 7 stages, even the minimum stages of making the water potable, of course, your prices will grow up, correct? Mhm. Do you agree with me, Mamay, that if you add another stages of purification for the water, of course, you'll be spending, then that water will be a little bit higher in price. So what happened is that Richley is giving you a water that is potable, a premium water, which is Richley is the only one doing right now with its water treatment plant that goes through 7 stages. Okay. That of course, going through 7 stages, prices will be a little bit higher compared to a water taken out from the ground without going through the process the same as Richley's process that's going on. Now, here's one thing in Balilihan. We are not, because you're talking about the distribution, Richley is not interested to compete with Balilihan to distribute water to its residents. In fact, Richley management made it clear that we don't supply water to Balilihan if Balilihan doesn't want it. Okay. Balilihan will get only a treated water if Balilihan will ask Richley to make a water treatment plant, which is part also of Richley
to make its water rights compliant with NWRB. And then one of the aim is to give the people the clean potable water to not only to Balilihan, but for sure a backup to the present existence of water distribution of Richley, which I'm happy to include also. We are so glad that Richley is now has reached the 5,000 mark of water subscribers to Richley Corporation. We are in the 5,000 already. So we were happy. It's only in December that happens, and it's Christmas, and everybody should be happy because right now this is the first time that most people are complaining about Richley. The complaint is most of their lines are leaking because of the pressure. But people, the management, our general manager is very active and quick in responding to those problems. And just imagine our water treatment plant, if nobody knows, every 4 hours it goes through a water testing. Okay. Every 4 hours, every day. Every 4 hours sila. Richley has. Yeah. So wala tay Richley, wala tay question sa safety sa kuan, yes. safety. Ang accessibility na lang ana no kanang unsaon Yes. pag kuan ana sa katawhan. Pag Na mga tao kami suporta sa inyo sir nga ang inyong presyo is governed by NWRB. Nod ba po na o it's still based sa expenses, sa costs sa paghahatid sa tubig. That is NWRB approved. Because so you apply approved. for the price. i-apply gyapon. Yes. Yeah, we have to go through and you have to show what is the reason for this rate. Okay. Because NWRB will not just approve any prices for the water without them questioning and scrutinizing as to whether it is right, whether it is fair, whether it is good for the people. Are you giving the right services? Now, I like Mami's question. It's the accessibility. Of course, we need accessibility to the water. That's why Richley is very much open to let Balilihan use its water rights. That way, because this is the only, remember, our Richley's water rights is the only one approved right now because Balilihan's water right was cancelled and revoked due to the fact that NWRB stated that they are canceling the rights because NWRB was misled of the application of Balilihan that they will get water or supply from Balilihan, not Sibilya. That was the reason. Okay. So usa ni siya ka legal nga isgutanan sir no, usa ka legal nga isgutanan maintag mapaklaro sad ni sa kanang legal nga pamaagi kay nakit-an man pud nato tong mga tubag na ang Bugwak mismo daw is naa sa Lobok River, although geographically nasa sa Sibilya. That being said, ang Bugwak mismo wala untay unsa ba to na nag-iya nga entity or LGU bisan pag geographic is Sibilya siya. Unsa may kasulti nimo ana? Agree. Ang akong ikasulti ana is ang NWRB mo yung tubag. Sila mo naghatag og approval sa water rights og approval or revoking a water rights that's not properly done. So ang NWRB manubag kay dili mga Richley moingon kami mo mag-determine. But remember, if you're talking about the structure karon kay mayo nang dapita, the structure that Balilihan made on the side of Sibilya is on the lot owned by the Ihok family before. Okay. The Ihok family was asked for Balilihan to get water on that side. But
the history shows that there was never an agreement between Ihok family and Richly now, not Richly, I mean Metropolitan is now the owner of that land. Remember, ako lang na ipakita ninyo. Actually, there is no conflict between Richly because that's another corporation in the Metropolitan. That is another who owns, and Metropolitan, they bought that lot in Ihok lot in Sevilla is owned by Ralph Lim. Now, Okay. Which before is that, it was owned by Ihok Ralph family. is the manager of Richly, right? President. President of Richly right now. Yes. But the thing is, the property doesn't link, Richly did not buy it. So it's Metropolitan. So if you talk about the other side in Balilihan side, it was owned by the Pahuta family. The Okay. Pahuta family owns it, and it was also owned now by Metropolitan. So actually, Richly, if you're talking about the acts of Richly, it's because Richly really would like to help Balilihan in terms of the giving water, giving the rights, or making it used by Balilihan, the water rights. Why? So that they will be able to, even right now, Richly will like, okay, use our property. Pero nindot na nung sorry to Oh. interrupt na naalam ko nakitaan nga sa kuan nga ingon kay si Oh. Ted Ayeng nga willing ko no si Bishop Yes. Abet Abet, Bishop bumigit. Abet. Yeah, kay murag Yeah, we have taas-taas na that. murag I don't know kung kinanglan ba na siya ug mahitabo ba na unsa man sa side sa Richly ana sir kanang willing ba Maayo mo na kayo. midget na Kay- kuan Just like I said, kay Richly is kinsa man always jud bay sige open. kiha kinsa man jud bay sige reklamo sa kinsa man jud kay wa man ta nasayod ani Wa, so kami ay- diri sa Kalamay Express maghatag lang mi og luna nga para Oo, makit-an yeah. ano ba sa That's good. og sa Just like I Torres said, kinsa man jud And- una-unahon kisay taga Pikas Tampi dili, ang unahon yun din is to make sure that extraction of water from it's either Balilihan side or Sibilia side, the papers should be right and it should be correct. Just like what Governor Chato now, Congressman Chato did to Richly before. Before he signs and before he approved the permit of Richly or existing Richly right now, he made sure that each and single required paper should be complied, which Richly, willingly and abide all those requests by the government of the provincial government of Bohol, and comply all those things, submitted it to NWRB. That's why we are here until now, that the approval from NWRB was due to the diligence of Governor Chato before that. No single violation should be given to a corporation to provide water, to provide business, to make business in Bohol. So that was a good one, because when do you fix the problem? Is it only when the problem is seen already that there was a loophole in approving the permit? No. That's why muna giingon. That's why in WRB, this what we call revoke the water permit of Balilihan because there was a loophole in that one. What was the loophole? Murag go ahead Oh. sa loophole nimo. Go guys. Murag napsata sa oras pero sige, padayon sa mga loophole gamay. Ang mao nila mo bitaw ning ako yung giklaro kay aron makita mo nga Richly doesn't have a problem. I am very happy. Richly was so glad being a Christian and being with our Bishop Uy coming into the picture. Mhm. Because
You see, tingali kana na lang ato Oh, ipanawagan po no kay murag kanang no amount of episodes of Kalamay Express no, can without really that, can really and it's not our intention also. Our intention is just no, to you're hear just both making sides. it clear. And we are Very very side. thankful Sir, for that napa kay one, last right, Yeah. na murag na absent tag oras daghan lami pagay taghisgutan por napa Yeah, nagpaayon pero Sino- atong tagaan sa In- Duke side, si No. ato nag-asa si pika Attorney side Trisha. si Mhm. Vice Mayor Trisha Chato which is atong paminawon ng taon. Pero napa kay gusto nga Yes, as ipanawagan a parting word. parting word, No. yes. Ngunit panawagan, kaya I know the time is very precious. Last panawagan, Richly is willing for Balilihan to use its permit, water permit, which is now approved by NWRB. Use it. And if you want Richly to make the proper water given to Balilihan, we are glad. Just tell us, Balilihan, Richly will make a water treatment plant so we can supply you with bulk water for the residents of Balilihan. Remember, bulk water supply to Balilihan. What does it mean? It means going through the proper process of going through bidding, anything. Bidding, bahala na. Basta kay whoever wins is good. Oh, supply lang. That's good. And thank you very much for this opportunity. And if you'd like to have more clarification, I'll be glad to be in your program. Salamat kay Sir Hardy og sa management sa Richly Corporation. Salamat kay paghatag sa inyong panahon sa Kalamay Express sa paghatag og last programa. Nga I hope nga you'll stay put para panunos sa slide ni Vice Mayor Trisha Tato nga ating pasaka after a commercial break. So we will be right back. So break pa ba? Yeah, gamay lang. Gamay lang. The water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. So, sayang kayo kanang bitin kita oras no. So, pero nagpasalamat ta sa management sa Richly Corporation nga nagpadayag po sa isang side pinaagi ni Mr. Hardy Lupando. Karon ni ato na po paminawon ang side sa Balilihan itong week ago diri sa atong programa si Mayor Puresa Chato pero karon naapod si kani kay abogada po ni maghatag natog mga legal mga legal argument po siguro. So, wailain kundi ang Vice Mayor sa Balilihan si Vice Mayor Attorney Trisha Chato. Vice Mayor, ngayong buntag. Hi. Maayong buntag, Rex, o Gatimaye, o mayong gabi po sa mga naadla sa Amerika. Kasi gusto ko mo shoutout gamay sa inyong mga balilinhanon sa tibok Yes, kalibutan. of course. Hello sa tanan ng mga taga-Balilihan. Mo shoutout pod ko syempre sa amo ang mayor nga birthday gahapon. Happy birthday, Mayor. Og sa amo pong mga konsehal nga tuwa sa Clark karon tungod kay naa sila'y convention sa Philippine Councilors League. And syempre sa tanan nga mga balilinhon, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kay Vice Mayor Murag na wahit nag-start and salamat sa imong panahon dito sa busy ka. Yes. Go ahead, yes. Salamat kayo no, klaro kayo gyud ang imuhang pasensya and your intention also na to be heard gyud meaning nga issue. So thank you kaayo. So to start with an aside man ta nga after dito sa interview sa Kalamay Express with
Mayor Puresa, nagpadayag og usa kay statement. 'Di ba, public statement ang Richly. So I think mga 10-point statement to siya na very very clear kaayo. I'm not sure kung nakaabot man na sa inyong buhatan. And I think if you could aside from sa mga gisulti ganiha sa ilahang spokesperson, if you could shed us some light kay murag na libog na hinuon ang among kutaw ug sa man yun atong gilalisan ani. Before nato patubagot si Attorney Vice Mayor, no, pasensya ta sa mga viewers kan maghatag og taas nga state kanang comment kay atong gilikayan matabunan ang naong sa atong guest, pero basahon nato later on. Okay, so salamat sa pasabot. Go ahead, Vice Mayor. Okay, hi. Maayong buntag again sa tanan. Ako alang klaruhod do, kay nakadungog po ko ganina nga dihay giingon nga nag-offer ko no ang Richly og libre nga pagpagamit sa ilahang water right didto sa Bugwak Spring. First of all, as far as we know, ang Richly doesn't have a water right yet. They're the same as Balilihan nga naa sila'y conditional water permit. And I say the same as Balilihan tungod kay kami pod naa pod may conditional water permit. Although they say nga gikan sila kuno to, wala pa to siya ma-final, dili pa to siya ang final nga desisyon. Gikalingawan pa na namo og kumbate didto sa NWRB. And the latest statement of the NWRB was valid pa jud ang amuang conditional water permit. So we still have the right to use it kay na pa man may conditional water permit, same as Richly. And gani ang kadtong sa cancellation ingon sila nga ang sayop kuno kay coordinates kuno nga gibutang sa Bugwak Spring. Pero actually, ang Yes, and coordinates in nga fact gibutang naa sa sila Balilihan. dahito siya nas like Yes. ingon na misleading ang Yes, balilan nga misleading misled kuno. in the application. Yeah. Yes, we never misled the NWRB because first of all, ang NIA mo'y nag-provide sa coordinates, and when this issue came up, nga sayop ko no ang coordinates, we even asked the NIA kung unsa man ni katinuod. And they said nga naaman joy plus minus 5 ng coordinates, it's never going to be exact jud kaayo to a point. Na jud na siya plus minus 5 nga room for error or kanang naali gamay distansya ba. But then, moto, plus minus 5, and then ingon lagi nga, ang amua, within man siya sa plus minus 5. Pero mamuot lang pod ko, kay ingon sila nga ang Balilihan ko no sayop ang coordinates, but actually, we also know from statement by the NWRB nga, conditional water permit pod sa Richly also has incorrect coordinates, and in fact, it is much farther away from the one nga naa sa Balilihan kay ang ilaha kuno nga gibutang nga coordinates was from Wuhan Spring if I'm not mistaken. So Kasi sumasabihin niya sa'yo. kung ano siya kung coordinates mo istoryahan, well, it's the NWRB who checks. In fact ang NWRB has the obligation nga to double check sa mga water permit applications, specifically the location sa mga sa water source. Usa nila i-grant ang conditional water permit. So in our case, the conditional water permit was granted, and until now valid gihapon siya. And then again, as to the kadtong paghatag og libre nga tubig no sa Richly or paggamit sa libre nga water rights kuno nila, we don't need it kay naaman pod mi amo ang kaugalingon. And matingalang may kay publicly moingon sila nga pagamiton ko hatagan ko nomi nila og libre nga tubig, but in the letter to the LGU ingon sila nga pabayaron mi og 15 pesos to them kay mo supply lagi og bulk water. But then kung mobayad mi og 15 pesos sa Richly, mo na siya ang water rate karon sa Balilihan nga bayran sa mga konsumidor. Kung mobayad pa mi sa Richly and then we still use our own pipes, all our equipment, kinahanglan na jud na siya, mapatungan na jud na og lain pa kung ipasa na didto sa konsumidor, kung ang konsumidor na mo'y mobayad. Kay ang bayran gud sa LGU to Richly is 15 pesos. Unya na pay operational cost. So when you pass that on to the consumers, mutaas pa jud og samot ang presyo, and we don't want that. With the Balilihan Water Supply Project, ang amua nga kami may makasupply sa tubig using our own water right, our target is to maintain the 15 pesos nga current nga water rate sa Balilihan. Now, And then,
I know Yes. you have like a master plan, Vice Mayor, no, nga gisulti Yes. sa Mayor to 2 weeks ago. Kining appeal ba na ang water treatment plant sa inyong master plan, and where can like ang yano nga balilinhan yon if they want to reach out and look for the see for themselves kung unsa gid ang unsay nakasuwat sa master plan, is that available sa public? Yes, and also a rejoinder lang gamay na murag ang parehas pud sa akong pangutana ganina, murag ang richly okay safe pero dili mahimo accessible tungod kay mahal siya kaayo. Well, ang balilihan will be providing water that is accessible because of the price, but then kumusta man ang atong safety sa tubig na ginasupply sa balilihan? Okay. Yes, correct nga, naami water master plan, no? It was a 25-year water master plan and it's implemented in phases. Pero actually, medyo paspas ang pagka-implement ani tungod kay fortunately paspas po ang pagsud sa funding. So, we're already completing phase 1 nga mo na to ag naay katong pumping station, ang mga pipes, ang mga tanks, and there's still phase 2 and 3. And then appeal gyud ana ang sanitation and safety of the water nga amo ang ipang-distribute. Kay nahibaw ta nga when it goes through all the pipes and when you get water, labi na karon kay groundwater pa man ang amo ang gikuha, kinahanglan jud masigurado nato nga safe siya. And we are addressing that through the water master plan. Appeal jud siya sa plano nga masigurado namo nga inig-abot sa mga panimalay sa katawhan, hinlo jud ang tubig nga moabot nila. So it's part of the plan of the LGU. And then mao to, appeal po to Ate Maye kato imuhang giingon nga mahitungod sa presyo. Mo lagi na ang amo ang target nga we will provide safe water nga magamit sa mga households diri sa balilihan while maintaining a low rate gihapon. Kay dili man tanan nga mga balilinhon or dili tanan tao maka-afford sa rate sa richly. And in fact, it has always been ang amuang side, ang amuang stance is kung gusto mo provide ang richly og tubig sa balilihan, they can do so. But we will not do away with our waterworks. Allow the people to choose kung asa sila gusto magpa-connect. Ang nahitabo man god kay giingon bitaw sila nga bulk water ra kuno ang ilahang pwede i-supply sa balilihan. Kay dili kuno sila og distribution. Kung mudawat mi og bulk water supply Ate Maye Rex, in effect ana sila na yun ang mo provide sa amo ang tubig, mawala na ang balilihan waterworks kay sila naman ang mo supply, although amo ang mga tubo pero the water will be coming from them. Pero ato pa na i-clarify, sorry, ato pa na i-clarify gay na nga pang water permit ra man tong isgutan nga pwede ipagamit sila. So murag na ay gamay nga kanang libog dapita kay on your side murag gatuo mo nga sila mo supply gyud, pero on their side gipaklaro ni Mr. Hardy Lupando gay na nga ang permit ipagamit nila. So but you know, I mean, you said na kamunduhan ay permit. So Yeah. I don't know. Yes, kay ako ang magong nadungog nga statement ganina kay ingon sila nga mo provide jud sila og bulk water supply sa balilihan through bidding. But then Yes. kami, we're not looking for a private investor to provide us bulk water supply nga isod sa amo ang mga tubo kay naaman may kaugalingon nga water permit. It's already in our master plan and we will be able to do that at a lower cost than kung ihatag namo og private investor. Mo na nga klaruhon po din ako kay narabay mga tig-ingon nga ang amo ako nung water project ibaligya ko no namo og lain or ibaligya namo og private nga investor, ibaligya namo og laing lungsod. We're not gonna do that. Kaya ang amo laging target is ang pinakabarato nga kaya namo ihatag sa mga tao mao nay among buhaton. And we can only do that kung isigurado namong ang government maoy mo padagan sa ang amo ang waterworks. Kung naay private investor nga gusto mo sod, they can develop their own water source, they can develop their own distribution, pero dili na mo tangtangon ang balilihan waterworks system. Kung gusto sila musod, we can provide options to the people. Dili na mo tangtangon ang sa gobyerno kay mo man ni siya ang barato, and we are trying our very very best to make sure nga very clean ang kanang makuha namo nga ang mahatag namo nga tubig dito sa mga katawhan sa balilihan. Okay. Now naay gusto na kay pa-clarify lang nimo atong April 13 sige magunig balik-balik sa mga pop-ups, mga siguro mga basher siguro nimo.
hapit nakikitext nga sa imong Facebook nga hapit na gyud mag-flashing na lang sa mga tubo para mahinluan unya maka-operate na ang atong panubig sa bugwak. So can you clarify kung unsa pasabot mo na, is it part of the phase nga mag-flashing na lang or kining mao na ba na ang gatong gisupply ninyo karon nga tubig diha? Okay, adtong time kay kanang ang amoa naka-construct naman mi adtong 2020 no. But then pag sugod na og construction, hapit na jud unta siya mahuman na bagyo katong na-audit ag amoa ang mga structures. So ang nahitabo imbes nga mga permanent structures na ang mga butang na ay certain areas nga gihimong temporary sa lang ang gipangbutang nga mga structures. Unya mao to nga tungod kay temporary siya, gusto man mi nga makaagas na jud unta ang tubig. Kay the soonest possible nga kaya namo, gusto namin maka-provide og tubig sa mga katawhan sa balilihan. Atong time sa April 13, we were told by the contractor na napaunta toy missing nga, napaunta toy kuwang nga tangke sa Buktol area. Pero ay tungod kay napadpad to siya sa bagyong Odette. Pero ingon ang contractor nga, sige lang, musuway na ta og test, musuway na ta kung moabot na ba sa Kabad, which is the last barangay nga boundary sa Balilihan, kung moabot na ba didto ang tubig. Kay kung makaabot na gani, makapa-operate na ta sa ato ang waterworks. So ingon sila nga, pila na lang kaadlaw, maka-operate na ta ani kay moabot na ni siya didto sa Kabad. Pero ang nahitabo when we tested the water, kusog siya didto sa source. But then naay area nga pag abot na diri sa sawang sa tunga, dili na siya dili na moabot sa last barangay dito sa Kabad. Okay. Tungod kay crucial di ay jud tong tangke nga naa sa Buktol. Kay mao man to siya ang gravity magud ni amo ang gigamit Yes, para yes. sa amo ang waterworks. So musaka siya una dito sa Tagustusan, which is the first tank. Unya mo hagbong mo papaspas ang pressure. Unya ko tungod sa kalayo sa Tagustusan, hinghinay na siya by the time nga moabot sa Kabad, which is the last barangay. So gikinahanglan tong tangke sa Buktol, which is midway, kay aron mo pasaka na pod, unya mo paspas na pod og balik ang pressure aron mo abot na jud didto sa Kabad ang tubig. So mo to siya ang amo ang gitest. Atong Okay. time sa April 13, we really thought nga moabot na didto sa Kabad ang kanang tubig, pero unfortunately it didn't work out. So karon nahuman na ang tangke sa Buktol. We're just making a few tweaks here and there para masigurado nga moabot na jud sa last barangay ang tubig nga gikan sa Bugwa. Very good. Okay. Naka-follow up yet? Mark, na-silent kayo. silent kay Saba yung background. Take two years. Sorry, jud kaayo kay naamang gud na sa diri sa party kintahay no. Naala man gipa clarify si Sir Hardy no na Richel is not interested to supply water to Balilihan if they do not want it. So unsa may ato ika-sultiana, attorney? Yeah. So sa ako anang gikaigon Ate Maya, we have our own water supply, we have our own master plan. Dili lang unta pod ipamagos sa Richly nga mukuha mi sa ilahang bulk water kay naaman mi amo ang kaugalingon for which we won't be having to pay someone else the 15 pesos nga ilahang ipabayad namo. We can nga mapatungan lagi kung ipasa na dito sa mga tao. So we have our own bulk water supply system. So if you want nga mo supply og tubig kay ingon man mo nga naay mga nangayo og Richly tubig diri sa Balilihan, you can distribute pero we won't do away with our own bulk water supply system. Okay. So karon morning napagawas pero og statement si interview si Mayor Dano sa Sibilya with Willie Ramasola to miaging semana or early this week. I don't know if nakaabot na ba sa inyo hato. Unsa kung gatubang mo ni Mayor Dano karon unsa may kasulti nimo nila kay matud nimo dili gid Sibilya ang tag-iya, matud sa inyong side dili gid Sibilya ang tag-iya sa Bugwak. So unsa may imong ikasulti sa ilang mga statement nga ilahang Bugwak? Yes. So sa ato jud nga legally kung ang tubig yun, it belongs to the state. And in the case of Bugwak Spring, it's located within the Lobok River. We have a DENR certification to prove that. And then tungod kay it's in the Lobok River, it cannot be
owned by any private party, it cannot even be claimed by one LGU. Kay owned by the state jud siya. Mao bitaw na nga mananghid ta sa NWRB usa ta makagamit sa tubig didto. Even Sevilla itself, naa sila'y water permit, nananghid pod na sila sa NWRB. And gani karon I heard that they're applying for an extension or an expansion of their water rights. They also need to ask from the NWRB. Mananghid jud sa NWRB kay ang estado man, ang nasyonal maoy magbuot kung kinsa mo'y makagamit tungod kay state-owned man ang river and the spring which is located in the river. But then kita sa Sevilla, we are supportive of whatever plans they have for their LGU to provide water kay mga LGU baya me parihas tatanan og mga problema. And sa gikaingon na ang Bugwak Spring dako siya kaayo og volume Ate Maye og Rex. And then Balilihan only got 227 liters per second out of the 4,500 liters per second nga giingon sa NWRB nga mao kunoy volume sa Bugwak. So it's a small amount nga kuhaon sa Balilihan, which means nga dako pa kaayo siya og volume to share to other LGUs including Sevilla and to private investors kung naay gusto mo sud ug mo develop didto sa Bugwak. So dili siya angay ilugan tungod kay pwede man hamo siya i-share, and gani dapat gani unta nga naa pay laing mga LGUs nga mo share pod adang Bugwak Spring kay we know nga water is a problem in Bohol. And then tungod kay naay dako nga source sa tubig, dapat mapahimuslan ni sa tanang mga LGUs nga nagkinahanglan. Pero naay mga kuan na mga fishermen sa Sevilla kuno apektado karon tungod sa issue sa nga giatubang ato karon diha sa inyo. Unsa ka tinuod na Vice Mayor? I don't know if you're aware about that. Na may comment gay na mga fishermen na apektuhan tungod sa issue nga Tungod sa structures daw na gipamutang, marang nakababag sa ilahang ginagmay nga pangingisda. buhi. Okay. Actually wala ko ka dungog anang naay tungod kuno sa structures, dili na sila maka-agi, but Pangisda. then ako pong i-clarify Something. nga katong structures nga gatabok sa suba, that's temporary. Hopefully makatukod nami sa amo ang bridge crossing soon, which will be suspended, so dili na siya mo tabok nga naa jud sa tubig. Ang ako ang nadunggan anang problema sa mga mangingisda ron is because of the dam sa katong hydropower plant. Tungod kay dili man operational ang hydropower plant, so karon gakalingaw ra og buhagay ag tubig. Wala na nila gi-close ang dam, which used to be the source of isda dihang dapita. Diha magkalingaw og pangisda ang mga tao dito dapit sa dam, pero tungod karon kay wala man ma-functional ang hydropower plant, giablihan na kalingaw ang dam, so gakalingaw og kusog ang current sa suba. But then kung as to the structures, wala ko kadungog nga naay problema nga ingana. Can you comment on why the NWRB revoked the conditional water permit of Balilihan, Vice Mayor? Ato Yes, na lang I ipakon kay murag Revoke, ipasabot revoke, kanina ni attorney. Yes, I believe I Trisha, addressed this earlier. Yeah, ato na lang ipaklaro og maayo kuno be. I-revoke, Nangutanan bagyo, na wala. sad sila. Okay, I believe I addressed this earlier nga diha to'y order nga cancellation. Tungod lagi ko no kay sayop ang amo ang coordinates. But we filed a motion for reconsideration. Unya ang latest jud nga statements and WRB ani is pending that MR, valid pa ang amo ang CWP. Good pa jud siya. Wala pa jud siya, wala pa final decision. So we still have that valid conditional water permit. And now I know murag nabitin tag oras, pero naapat ang unsa may kasulti po nimo like sa Richie gay nang ipangutana to nga ang pag-intervene ni Bishop Abet para ma-settle na once and for all ang inyong issue. Unsa may kasulti nimo Vice Mayor? Actually, nagka-istorya si Bishop Abet ug si Mayor Poresano, and I was in the room, I was in the office adtong nag-istorya sila. Hey, good man si Bishop Abet nga actually dili siya kadang wala siya mo volunteer nga mo medal kay dili gyud unta siya ganahan makialam ani nga issue, but then he is willing to help kung naa siya matabang, pero well wala gid siya mo volunteer kasi it seems like hing volunteer siya ato mga post, pero giklaro ni Bishop nga nahihinghangyo niya nga mo kuan ko no nga mo intervene, pero na depende ra jud ko na kung naay kung naay mo
kung gusto ba may or kung gusto ba po nagpikas, pero ako apong klaruhon no nga kanang mediation we tried to have that before and tungod kay naatay mga kaso sa NWRB na adyoy mga hearing nga mag-atubang kay na biyay mediation ng mga kaso nga ipang file. And unfortunately, wala joy resolution nga mahitabo. So mo da siya kung mediation So, is tayahan Attorney gakalinghaw Tricia, mag-mediation kay nabi mga yeah, kaso I'm nga sorry. At ato ko nabi na mga kaso ipaklaro nga ka may pending. atong kaso bitaw ko to imong giingon na kaso. Nagkihaanay ba mo or naaba joy gakiharang usa ka party or sige kiyag usa ka party na sige panagang usa ka party? What's happening right now kay murag ang Okay. among pagsabot anis Okay. gakihaanay? Ako ning klaro. Okay, ako ning klaron at Maye, wala mi kihaanay. At present, Okay. all the pending cases were filed by Richly or their people against Balilihan. Wala nay pending case ang Balilihan against sa Richly. Ang kadturang amo ang giobjekan kadtong sa Bugwak Spring at first pero na-dismiss man to, wala na mi mo file og MR, wala na namo to labani kay okay ra lagi mig mogamit sila sa Bugwak basta kay dili mi nila hilabtan ang amo ang Balilihan Waterworks. Unya, ako di po din klaruhon kay naara ba to'y giingon nga tungod kuno ni Mayor Poresa why tubig ang Bohol pag bagyong Odette. In 2018, nag-file ang Richly og water permit application didto sa ang ilahang gibutang Tinubran Spring Del Carmen. Pero giobjekan to siya sa Balilihan tungod kay first wala sila mangonsulta sa lungsod. Nya kinahanglan ba gyud nga mahibaw ang lungsod kay unsaon na mo pagdepensa sa mga tawo nga naay hingkalit og sud nga investor pero wala mi mahibaw unsa kay wala mi magkaatubang sa maong investor. So mo to first walay consultation and second Tinubran Spring wala na siya sa Del Carmen, naa na siya sa Dorol. So unya upat pa jud na ka Del Carmen nga barangay sa Balilihan. So galibog big unsa man nga water source ning ilahang gipasabot. So mo na ang amo ang gi-objekan. But then atong 2018 nag-file mi og protest sa ilahang water permit application since 2018. Wala na siya tubaga sa Richly. Hingagi ang duha tulo ka tuig nga wala nila tubaga. Kay in spite of the order of the NWRB, if I'm not mistaken, kaduha sila giorderan sa NWRB nga patubagon sa amo ang protesta. In fact, the NWRB has been very lenient with them. Kay tiaw bay duhang tuig silang wa motubag pero gihatagan jud gihapon sila Tingnan kayo. chance nga patubagon. So mo to hingtubag na lang og galit ang Richly. Pag if I'm not mistaken 2020 or 2021 na nga naa na mi trabaho sa Bugwak Spring. Diha na sila hingkalit og ingon nga amuan ning ilaban ning amo ang kuan sa Tinubran or sa Dorol. And then mo to nga kana nga 2 to 3 years nga ilahang gipasagdan ang ilahang water permit application kay gusto lagi kuno sila magbutang og water treatment plant. Ilahan man tong gipasagdan unya karon ilahang kalit og basulon si mayor nga wala sila makatukod sa ilahang water treatment plant. Nga mura mao kuno nang walay tubig pag Odette ang Bohol. When in fact sila ang ilahang gipasagdan ang ilahang water permit application. So wala pud namo sila hilabti. Igo ra mi nag-file sa protest, wala sila motubag, we didn't do any action. Pero hasta sila didn't do any action. Wala pud sila gibuhat para matukod tong maong water treatment plant. So galibog ko og nganong mo blame sila ni Mayor Poresa nga walay tubig ang Bohol kay wala sila katukod sa water treatment plant sa ilahang application sa 2018 nga ilahang manggipasagdan ang ilahang 2018 nga application. Okay. At least naklaro na to gamay. Pero I know nga di ka katubag ani nga in 2017 Governor Edgar Chato delayed for 9 months Richly digging permit. So I'm not sure kung sa accurate and I don't think matubag ni Vice Mayor Chato na. So na ako'y gamay kay mga pero limited knowledge dili na lang kumukuan. Dili ma-share nimo o dili o Sige, yun, kada yun, based yun. on my limited knowledge. Okay. Pero In 2017 Governor Edgar Chato delayed Richly digging permit for 9 months. So ato ipakaro lang gamay. Okay, dili ko sigurado sa timeline nga 9 months or ingana but I knew there was an issue regarding the digging permit sa Richly because hingkalit pud sila og sud sa Bohol nga wala pud magpahibaw sa provincial government. So ang nahitabo ingon si Congressman Eddie or si Governor Edgar atong time nga before sila kanang excavate, before sila magdig, kinahanglan nga moatubang una sila sa sanggunian panlalawigan para mo explain kung unsa dining ilahang project. Kay kinahanglan man jud kung ikaw naa sa gobyerno,
you need to know what's going on. Labi na kung naay investor nga musod. Kay ikaw ang managang sa mga tao kung maayo or maot ba ng project nga hingsod sa inyohang lungsod or sa probinsya adtong tayma. So insist si Governor adtong tayma nga mo atubang ang Richly sa sangguniang panlalawigan ug sa Provincial Development Council man tingali to adtong tayma. So mo to ang nahitabo, wala to siya gi-delay, but they were asked to go through the process, to comply with the process of facing the SP to explain what their project is about before sila ma-issuehan sa permit. And what happened is after sila nakaatubang sa SP, gipatawag ni Governor Edgar ag SP atong tayma og ang Provincial Development Council para maka-explain ag Richly, nahatagan sila sa ilahang permit. So it's just about the compliance with the process. It wasn't unnecessarily delayed. Okay. Very good. At least na-clarify na to, no? Kay daghang kay mga pangutana nga di na to maapas rong sa usa ka 30 minutes. That's true. Pero Pero ang- basic pwede pa Rex na kuan katong I think ni Patik man gito sa katawhan tong kuan katong statement bitaw ni sa Richly. Nakabasa pa ka ato Attorney Tricia doon sa ilang statement, and are there any other points dito na ganahan nimong ipaklaro po for the people? Okay, yes. Ako ako'y usa nga gustong i-clarify no tungod kay moingon man gud ang Richly nga wala sila mo babag sa amo ang waterworks sa Balilihan. But it's clear to us based on the timeline of events and their actions nga gababag jud sila. Tungod kay first of all sa ako ang nagikaingon ganina, tanan nga pending cases ron were filed by Richly or their people against Balilihan. Ang Balilihan wala magbabag sa Richly kay wala mi pending nga kaso against nila. Wala na mi mo reklamo anang ilahang gustong himuon nga development. Gawa kung na sila plano agahuwat ra pud mi nga moingon sila namo pero wala na mi pending kaso against nila. Or mo And second- comply sa process. Yes, just to comply nga mahibaw lang mi kung unsa day gyud ang ilahang. We want to know the details of what their plans are. So mo na siya. And second, sa timeline of events pod Ate Maye, klaro kaayo namo nga kung asa mi magbutang og structures, mamalit si Richly og yuta. Tungod kay sa amo ara pod ni siyang assessment no kay first of all ang Balilihan nagsugod og trabaho sa Bugwak Spring sa Hanopol sa ang structures namo sa Balilihan ug sa Hanopol area nagsugod mi 2020. Na-issuehan na-award ang project March 2020. Unya, namusugod na jud ta dapat dayon tong contractor adto pero tungod sa COVID, dihay lockdowns, dihay delays, pero nakasugod jud sila mga August to September. Ang una nga gipalit ni Richly nga yuta in May 2022 was dapit sa Lobok River. Unya kining one side. Para lang ma-visualize nato no. Sa kanang yuta nga padung sa Lobok River, naana siya karsada nga padung moagi sa Buheco. Unya na yuta dire on opposite sides of the Barangay Road. Barangay Road na siya, Timaya and Rex. Ang unang gipalit sa Richly was this side. May kaning sa left side kung atubang sa Suba. And that was in May 2020. Nagsugod ang Balilihan o ang contractor og trabaho mga August to September, dito na pud sila kay one of the first structures nga ilang gihimo kay katong pumping station o katong mga tubo nga padung na jud sa Suba. Unya, ang ikaduha nga gipalit August to September to ang ikaduha nga gipalit nga ni Richly nga yuta was in October 7, 2020, which was on the opposite side na of the Barangay Road. Unya, after nila gipalit na, hingingon dayon sila nga amuan ang Barangay Road kay pribado na nga yuta. Apil na sa amuang gipalit. So based on that, klaro kay diha na good me. Unya malit sila sa yuta, unya ingon sila nga amuan na. So mo to siya ang first instance. Ang ikaduha pud ana didto na pud sa Sevilla side. As I said ganina, ang among pumping station was one of the first ones jud nga gi-construct. Kanang naa jud mismo sa Suba. Karon gakalingaw gigon ang Richly nga kanang sa Sevilla side lagi ko na ingana. Unya karon adtong 2022 na gakalingaw na ingon ang Richly nga ay ang Sevilla og ang Richly nga ipatangtang lagi kuno ag amo ang mga pumping stations. Unya kining Richly specifically hiingon sila nga ilahan na kunong napalit ag yuta. Nga kung asa nabutang ang Bugwak Spring. Pero actually ang Bugwak Spring it's in the river. Dili ni siya
dili ni siya matag-iya og pribado nga korporasyon, whether be Richly, whether be Ralphlin, whether be Metropolitan. Metropolitan is a sister company of Richly, so it's basically the same people. Unya tungod kay naa siya sa suba, dili na siya matag-iya og pribado. But still, nag-claim ang Richly ilahang gipalit ag yuta nga ang mga ihok kuno mo'y tag-iya. Unya a few Dili pahuta. Lahi ng pahuta. Pahuta family lahi po na. lahi po to nga pahuta. Okay. Ingon sila nga ag mga ihok kuno ilahang napalit. After nila napalit, a few days later, nagpadadayon sila og suwat sa LGU Balilihan nga ipatangtang ag amuang pumping station. So clear kaayo, gipalit nila ag yuta, gipatangtang dayon nila ag amuang pumping station. Pero tungod lagi kay nasa suba, so dili pod mi mo tuman ana kay government owned man ang suba. Pero mo na siya nga based on that timeline of events, it is clear to us nga ang intention nila in buying the lots is to be able to block our bulk water project. But you were So, able to lay the piping surrounding their property, no? Wala mi agi sa property mi Wala, palibot naara mo. jud mi sa public land. Public Kay land. we try to make tugod lagi pod kay daghan kayong issue about sa mga private lands lagi ko no kay gipamalit lagi sa Richly or their companies or their people. Make sure jud namo with the guidance of the DENR nga ana ra jud mi sa public land magtukod. Dili jud mi moagi sa mga pribado. Very good. Murag daghan kay tagpangutana pa Vice Mayor, I'm sure murag mahurot atong gabi aning tan-aw sa mga comments kay daghan sad niya taas-taas. Pero one more thing, si Mayor Dan of Sevilla asked that the DPWH should remove the structure of Balilihan in Bugwak String. Unsa ka tinuod na? Yes, nagkuan to si diha tigingon si Mayor Dano nga ipa-remove lagi ko no, which resulted into consultation with Sevilla. Nagkuan nag-meeting jud sa LGU Sevilla unya ag amo ang hangyo nila tungod lagi kay LGU ming duha nga dili lang unta ipatangtang ang among structures pending the finality of whatever decision ang himuon sa NWRB. Kay mo man ay main point of contention kung naa ba joy katungod ang Sevilla nga mopatangtang sa maong structure. So ilahang gipa-remove pero hangyo minimum ni Mayor Dano nga dili lang ipatangtang pending the finality of that decision. Fortunately hingon si Mayor Dano nga sige dili lang namo ipatangtang. Pero nagkuan lang pod kay nagpadapod siya sa DPWH nga ipatangtang lagi ko no, but as we said, ang moang stand is legally dili na siya ma-claim by any LGU or any private party tungod kay it's located within the river which is owned by the state. So tungod kay owned by the state, NWRB ra jud mi mananghid and DENR, but tungod pod kay kuan siya nasa river ang DPWH dai mo na ay jurisdiction nga magbuot pod ana. All right, thank you so much. Nya naimi sulti si Eileen nga this interview is so biased more times already. So good ba sa 100 Chile og 9 diri sa mua. Sa Pilipinas 9 at 10 diha sa Pilipinas pero atong gitagaag 35 minutes, 40 minutes almost ang Richly. So atong gi-break tagamay and atong gitagaag another 30-40 minutes si Vice Mayor. So I'm not sure where the bias is. So, Where it's coming from. Sorry, last lang ha. Klaroon lang dyan ako. Kaya moingon sila nga, amo ang structures kuno naa sa bato, wala sa tubig. Of course, naa siya sa bato kay kinahanglan og naaman na siya kanang naa siya anchor ya kabutangan. But even that rock is still part of the river. It's not part of private property. Gani naay giingon ang DENR nga Bugwak is first located within the Lobok River and second outside any private property. Naatay certification sa DNR para ana. Very good. So maski Okay. pag mag-part 4 tadi gid mao man ang isuha. So Vice Mayor, salamat kay sa inyong panahon and naa ba kay ikasulti sa Richly ba or sa kining Sevilla LGU or sa mga balilinhon? Yes, Kalibutan. thank you. Sa Sevilla, as I said, duha ta ka LGU nga nanginahanglan og tubig, tinabanganay ta. We are willing to help Sevilla. We hope that you're also willing to help us kay we know nga kita tanan ga problema jud sa tubig.
To richly padayon mo sa inyong negosyo, ayaw hilabti ang amoang bulk water supply system because we have the plans, we have the funding, and we have the people to operate our own bulk water supply system, which we can distribute to our people in due time, and it will be safe water. And then also, muna, padayon mo sa inyong negosyo. Kung gusto mo supply sa balilihan, you can distribute following the appropriate processes, pero dili mawala ang balilihan bulk water supply system, and it will not be sold to any private investor, and it will not go to any other town except balilihan. Very good. Lami kay giklaro ginanimo Vice Mayor kay kanang napoy laing mga issue regarding ana. So Vice Mayor Trisha Chato, salamat kayo sa Balilihan LGU nga taga-anta og higayon gino nga I know na busy kay mo, og sa Richly po si Sir Hardy Lupando, salamat sa inyong panahon. Thank you. So, Thank you kayo. Vice Mayor, good luck, and I hope na kung namoy gusto paabot, open ang tanan sa dire sa Kalamay Express para Thank you, yes. on your side. Salamat kayo, Thank Vice you so Mayor. much, Rex, and Merry Ate Mayor, for the opportunity. Happy birthday, Mayor Thank Poresa Chato. you. Yes, Thank you, belated thank happy you. birthday. Thank you. All right. My Alright. goodness. Ay, gasalig ko nga na si HTM. Thank you. Gasalig ko nga na itong director. So, guys, salamat mo. Kuan kayo. Kanang taas pa kayo ng hesgutan. Taas, pero mo at least ang ato ang Kalamay Express na makaigsuunan. Disclaimer lang nino, kung sa manggani ang amo ang mga personal relationship sa ato ang mga mahimong guest, it will never affect the our intent and our process sa paghatag og balance na panahon sa ato ang mga sites. Siguro na-establish na gyud namo na because butantag si Rex, ako and si Atoy, we basta Kalamay Express, we stand by Kalamay Express. Mo na atong ipasabot. No, so please do not judge us or kanang i-question ang credibility as to the biases or something kay wala dili na mahitabo ani nga adiri sa Kalamay Express. So, yeah, murag lapas kita kayo. And salamat kayo sa tanang Lapas mga viewers. kayo. Next week pohon. So, kining I hope magkabalik na si Kagawad Atoy kay mag naa pa siya sa Philippine Councilors League meeting, no? And pasalamat na sa atong mga viewers nga nagpabilin nga nagsuporta nato, and second year anniversary nato nahuman na gid sa Las Vegas last week. Salamat kayo sa mga taga Las Vegas nga nag-attend sa atong anniversary sa Filipina Cuisine nga dito gi celebrate ang atong birthday, ang atong second year anniversary. Salamat kayo. Fiesta Filipina. Yes, Fiesta Filipina, sorry. Yeah. Sina Katatski, sina Ian Kinglet, sina Sir Alan Damalario, salamat kayo ninyong tanan. Okay. Alright, so yeah, murag absent sa oras usab. So sa ngalan sa atong co-host nga si Atoy Turalba, kanini host Rex Alba, manamilit na usab. Yes, at kini si Mayenunag, taga Antiquera, kung ang tanang taga Bulanon, Manggitapok. Kinabyuhan! Thank Thank you, kayo, guys. mga kaibigan. Hoy, kahiyon ako kaayo gani